Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Bindo Matthew Lanong ubadai unong yalam bahakmat tam jong kaseng UDP uba thmu banya khonye ka election MLA host nem arajar arpulai napo ka Nongkrem constituency uloong bala daki nong yalam kaseng UDP kim ai la chu u bandon hapo kaseng unthau no da ka UDP o lani ka UDP original namar ki dai maki ki ba penbor yu ban le yakata wat lada umkwa ban le yakata Hakabaya day bat kajing bamon jong kaseng UDP ban ai tiket yu napo ka Nongkrem constituency Hynrei ban ai pat ya ka tiket sha u MLA uba minta uba lambor malngyang nakaliang jong ba Bindo ulaong ba kaseng ka ai tiket yu ubreu ubum judan ha kaseng bat ubala kentiap nakawai kaseng sya kawai pan ulaong bakani kajing Pynduh tiket jong ki nongyalam kaseng UDP kalong shisha kajing le beng bat kajing le palat yu Shushu ulaong bagajing penkre jong u ke election kan yai bet shakman wat lada uhab ban yang kumu reu shimet badu nyai don bet hajing kang jong ke UDP bat lada ki knyat yu na ke jingkang ru undon ha ka kherdom bat lada ki knyat yu na ka kherdom un yang habar jong ka kherdom ke UDP Nongkrem konstitusi yes. Lada ya kabangit kan selalu kuntahi. Kila ide berat. Semua kecipun benar. Kila ide berat ada manusia. Hajan juga ki ong ba. Jingyo jingtip bat kumta ter long ba. Kinaya u. Jing emeli dalam bor. Te bat la esong kunsin ki bri jonga kila ide kenuan jonga. Balik gendo. Kumjo ki kren. Te kasai kita hi ba ka UDP kan wai tiket nga. Te kan ai pa yu bri u. Bom judan nak UDP, bola asam keleng-keleng kiseng. Alai teli kiseng masam. Nak PDF, kongres, PDF. Kani apa? Aja khapra, ialah independen. Te barka UDP kam simdon kandidat aja khapra Nongkrem. Simdon. Te denet kada oleh ialah este. Te Hynrei kini punya kibawan hadian jonga, presiden bawan hadian jonga. Yang sekretari penrung mengasah kaseng. Kini apa? Ba tip i kumno ke ga jingmut nga tang i ki don ki jingmut ki bakalan po joki bun ki ba mlong ban kren te kilarai man Pynduh tiket yang try yo ka UDP ba por ba sangi ka UDP harusnya berkendai sebab kendai binyo ladon labut ki jong ba bring dang don nanti so bibil ndo dan ba iki ba long te mentakin takini bawan hadian jonga Pynduh tiket yang ate long sia jing le ben jing le pelat pot lada ong penban ba kilap yang bangadon kanu ka no jabo jaban ka corruption hang tai lene bangala kentiap seng sini satai ya nadu basdang singkit jonga ga tempat ba ngadon be ka juk seng Nadu ke porte ukulano hanai kendai sebab kendai pusau. Lagi jingawan pun ke CSPTP itu por. Mi kesengi. Ya kami kesengi kendai sebab kendai pusau. Te kawan biang kekunhun CSPTP por belami ba iki molong. Kendai sebab kendai penyau. Tengi ya sandur lang no. CSPTP mokhiu PDIC buat mengi nak sengi HPU mokhiu PDIC HFCP belam iba iki molong buat mengi ke sengi HPU 1997 ni pendam no ba iki molong ilawan na sengi dalam presiden ru support juga parti jadi kita dan per gibran pun imsa ke HSPDP jadi iba iki molong ilawan sin ke baat dak usah kiwan nyomut ki MLA bon leso ngi ke JSPTP te kena pinyo pat iwan sendon ba iki molong kum presiden nak tu por joka JSPTP ilok ndai bo ping ilong mai presiden te rekat ba di sanbor swel mo joka PDIC mo khim kasami kan ni bom haus joka kena spa lepo te ngaladan dulu tu kapuar mentah kiwan kini kin Pynduh tiket yang tak milih te ngala ya chakman ngala kre ngala ya keleng poilut ki selong kita
Jadi ngamle kuma fikili ma fi ngan nomle rum sekro do kasem ngamle chuno ngan don bet hajin khang jong ka UDP la kinyat ingan hajin khang ngan don aga giet kerdom la kinyat ingan aga giet ngan don haba aga giet ngan don bet ka UDP bagen kan bala ngan nyarap ikat tu ni UDP menyerap ikat tu ni ke UDP kiba long sisa ke UDP kiba khuat kiba publik kiba bah itu sejen hills tu ni kita nang ni tu ni ngale erap iki tinggal num peti tinggal de nganyale antip belum ngale Hynrei masih kum independent Thì ngadon kita ngarukan perkat ba ngadon ke UDP original group dengan saya selom kalau kita Malaysia ka singkili kan Malaysia kita buat kita khot dia la buat kita khot bat kijing mo jing aji kerben nak kita kani kita ibu kita keter Nongkrem. Lai South League parti kilaya. Wan bat kilaya. Baik dengan kilaya. Khot. Tindak terkadang. Kalau UDP bah, UDP ketika parti ke bah, ngaruh kan mentang. Kena sebab kan itu. Ngai je kan kasih. Terkadang ngandon ke UDP kini kim ailat juga ngandon ke UDP jongki tengah tahun ke UDP original lem kita kini pun boring apa leh kita ngam kuat kini pun boring leh kita te hadir ke election sepet hadir ke election sepet kemudian lah, masih lan punya ke syahmat, ni punya telib yang berke UDP, ngadon kita ru kecimut, tengah sipit, nampak ke code of conduct tempat, terikam, jika jing sampisah kami lihat, unlawful activities are unlawful activities, whether before the code of conduct or after. Kim nak menilai ni. La kadai haswa jongka jingpun pernah ke election bertian. Ni kalau hadir. Kino kikam bamsa. Kibashu tit plan kibriu. La kalau haswa ni hadir jongka jingpun pernah ke code of conduct jongka election. Kilong kikam bomman. Kibam la menilai. Kibam ni te ngam yi bekilet ni ru ngim ju khang ni to ban khang le bodon ba ai tingi ong chem ngalinge pot shoy pan shuru nge pot shoy te pan shuru do kia Hynrei kiba bo ni kemle kimdan ki balet kiba bo du kimle tam ipe ru jat kandidat bokumno Kijat beri berkumno balu ba ai. Tinggal try. Ngaji i jong ai. Kiba bo ni kena. Kita kiba Pynduh tiket jangan kemle jan Nongkrem. Wei udaina Mairang, wei udaina Nongthymmai. Tu nyatip kumno mo uyu kan Nongkrem. Kiba ru kita lang ya ru langot. Tambah wei rumdan. Pada Nongkrem. Kumno kitip bangan rem. Berkimno kitip patpa uni outsider. Uni buriu bonabar. Kumno kitip bonjom. Jadi kita tengah akhir. Ngadon ke jingkermen ru bangan jom. Dip la kalong kumagamut bangan kamlong. Nga tengah ke jingya liti jonga i kumba. Bun kibriu kia.
tip yang ya itu yang tengah don ke kenhuan ke ba train kat bang nak jingkermen bang warak jingjo ba bikibun lah kata ai don jingkermen ba bikibun ai don jingkermen hot satiru kila itu brio rum tip show Pelin. Aduh mataru. Pelin. Satiru lah don ke jingsit brio Mila, pentip siya kasokar, kibriyo junga, kibai kilay pentip siya kasokar. Pentip election commission kamlay election department yung Meghalaya kamlay Jubab rikip si jubab watan gaji. Jika jing so jing kini kibriyo kibal lay aji jing ujor. Te kidon karu komperkat la sekin to abet siya election commission of India. Kidon kiba sam bisa pelin.